دەم باش تەماشەوانên hêja hezkiriyên Festîvala Fîlmên Kurdî. Hûn bi xêr hatin Festîvala Fîlmên Kurdî ya Londonê. Wekî hûn dizanin hûn jî dişopînin ji nêz ve îsal 12mîn Festîvala Fîlmên Kurdî wekî ya global bawayekî online mixabin ji ber vê rewşa heyî ku li tevahiya cîhanê eynî wek heve online têkirin. Em dibin mêvanê mala we. Hêvîdarim hûnê demeke xweş di platformê de derbas bikin kî derdora 100 fîlmî li platformê hatiye barkirin. Îro ez dirêj nakim em ê mêvanekê me pir hêja û delal heye. Ekrem Heydo, tu bi xêr hatî keke Ekrem? Serçava Aledîn. Tu çawa yî? Baş sağ ve hêvîdarim û baş bin. Gelek spas serçavê min înşallah em hemû em ê bi hev re di demeke nêz de ji van rojên giran xelas bibin. Ev 10 rojî bi fîlmên Kurdî ez bawerim wê van rojên dijwar û xerab me bide ji bîrkirin. Gelek spas ji bo tevlîbûna te. Spas jî bo beşdarbûnê û ez hêvîdarim demek xweş ji bo nîşandana filma bêpêkanîn û ew bi xwe jî derfetek pir baş e. Rastana demek koronayê û zehmet lê derfetek baş e ku mere filma diriya internetê de nîşan bide. Ew bi xwe belkî zû de gerek ev tişta çêbiviya lê ana derfet baş li hev hat. Baş e, gelek spas. Ez bawerim hemû temaşevanê me jî wisa difikirin ji ber ku hawîrdorê cîhanê îro hemû kes dikare li van fîlman û li vê bername temaşe bike û bişopîne. Belê ez dixwazim bi kurtasî Ekrem Heydo kî we bidim nasîn. Ew bi xwe ji Serêkaniyê ji Rojavayê Kurdistanê ye. Di sala ez bawerim 1973 de hatiye dinê. Dibistana serêtayî û a navîn li wir xwendiye. Ez bawerim li Laskiyê jî zanîngeh beşa zanistê te xwendibû keke Ekrem. Sala 1995 de mixabin wekî gelek Kurd ew jî bi malbata xwe re koçberî Almanya bûye, koçê Almanya kiriye û ji hingî ve li Almanya de jî tevahî Kurdistanê jî digerê. Mijara me ya îro bêhtir li ser her du fîlmê ku keke Ekrem çêkirîn. Yek jê Helepçe Zarokên Wendayî û duyemîn jî Bihişta Min. Her du jî rastî ji hevdû serkeftîtirin. Em ê îro li ser her du fîlman jî biaxivin. Di serî de bi rastî ji bo her du fîlman jî te pîroz dikim keke Ekrem. Gelek spas Aledîn. Em dixwazê em bi filmê Helepçe Zarokên Wenda dest pê bikin ji ber ku fîlmê tê ez bawerim ê yekemîn ê dirêj bû di vî alî de. Yanî çîrok balkêş e wextan mirov derhenerekî an jî çêkerekî an jî çîroknivîsekê filmê dinêrê amadekariyekî dike amadekariyeke demdirêj dike lê di vî filmî de em dibînin ku tu te xwe di nav çîrokê de dîtiye, tu tevlî çîrokê bûyî di aliyekî de. Miheqeq alîkarîn berî wêna jî hebûn lê ez dixwazim bi wêna dest pê bikim te çawa tu çawa ketî nava çîrokê û te ev çîroka wisa bi rastî jî girîng em ê niha têlîk dê ez ê werim ser Helepçe jî berî em Helepçe biaxivin qala fîlm bikin tu çawa dest bi vê projeyê kir. Ew bi xwe te dît film ne nû ye, ew 10 salî çêbûye. Gelek ser axivîn berê çêkirina çîrokê bi xwe çîroka a wek dibê tevgera çîrokê û ew kesê ê sereke ê tê de ew di 12 roja de mikişand. Rastî heftê sedî dikare bêje ji dîmenên film şêst heftê sedî û ew şêst heftê sedî ew wek bê hûnandina çîrokê û bingeha wê di wa 12 rojana de mikişand. Lê berî wê sal û nîvek mi dest pê kir.
يعني مدس بريار دا مقازي فيلم تشيكر مدس بكر از ما هيك الحلب شمال تعالي چاوان اسكر بري ويب سالكونيفي چيروكا علي تشكو بهيست نوقتا بريار دا اف چيروكا علي وما مصات تنبو يعني چيروكا حلب جا وك في اواي من نشان دا تنبو يعني حلب جا ما تزانه چلي قومي چيبوي يعني وك بخالين سركه دزانن چيه از بارم هر كردك حلب جا جيرا ناف نشانك بۆ مژی وەختان بریاردام گوازی فیلمێکی چێکم لێمە خواست تشتێکی نیشان بدم پشتێکی پەرسپێکتیڤێک جوتا بۆ بەرێ کەس نەدیدی یانژی مەرە مگۆ بێتر ئەسکارم کەسێن کورد بێ تایبەت کورد بێ و کەسنە نەکوردجی پر نێزیکی vê çîrokê bikim yani tenê ne نه تنه وک بیرانینکه لی وک مروواتی پر نزیکی مروون وی دوری بکم بریار مدام من دست بکر هم لی کلی مهم که شامپو ما هکی از لیمام از تشتکی توکک تایبت ببینم yani tane جبو من تیری نت کر دو او بمبارانه كيميائيه حلبجه بريندار بوبن يانجي هناك شهيد كتبن مربن مقو يعني ويا شخو قشت زان ويا تمتيكون يعني حتما او تشتك هبه اي نوبج بو مجي كرك نوبه او تشتكش بو مجي نوبه ازي كاربم بگینم چه تماشاوانه کرد به یعنی جی ناونتوی به يعني تشتك الويدا دوي مهدا من بيدر خست كو جالك زاروك ويدا مي وندابون و كاس نزانه بشبسري وانا هات يعني ايش بقول لا شيء وانا نديت او دراس يعني جمارجي هنا تقول سيسد زاروكن هنا تقول حزار يعني جمار راسي ولو نهندك بو لي جانا جيدة بو جانا كنتو داتو معنى كو كس تام نزان بي اف جمارا زاروكي وندا بو يش قاسي شكي نهندك دويلو كلنا دا از ما متخص کسی که جواز روکن اکو وندابوی اکو وگریایی کستونه يعني من برسي حطانا كياتي كيناتي جو حطانا تشتكي وصايكو كسكي فجر التنيا مخدا بندم جو استفازم كسكي كاس كارب يجب كماني جمانا مريا هبك جمان هبك مرا كارب هناك ناز بك جو او دوی گمانه ده بگو اصل خوش حلب جاي او زاروكا كي وندا بوي ممكن او به ممكن او به للدرجه چارچوبا کردستانه يعني مگو دوستو حواله بون هم حلب جاي هم الدوره يعني مگو اگر اون کسی کی حساب ببینن يعني جي وچيروكا بيست يعني جي تشتكي بمجال زاروكا وگريداي خبري بگيرن من از المانيا دجيم يعني مقالك دي من كشاندن ما هقدر ما سي ما هقدر باصون من جارك دنوچا عربي بوشي مديت چيروكا كسكي هابو يعني دو چيروك مديتن زدي يكيجي يك كوركي لامريكا دما وغريابو دايكا كوي عرب دغوفا هاتي جم دايكا خو عرب و چاغي كسين ايكو بالي بصره بالي وقتا حلبچو انفال كرن وغريابو جبوه دايكي فين او دايكا و چاغي مرني خلاص كربو من بيتر السروي برسي قوت او بيتر كسين انفال كري يعني ند بويرا حلبچه دا چيبو يعني مقول بركي بويرا حلبچه دا با مالباتك يعني جيشت بمالباتك عرب او
چی بوو بەرحالی ئەو چیرۆک لە هەف نەهات یعنی نەرگۆری دەخوازان بوو دوورە یەکی دە هەبوو گۆوەختا زارۆکاتیە خول حەلەبجە قەدان دەبوو بریندار بوو بێ نگما بوو مەراتۆن چێ دکرد من تشتێ من سەروی خوند لە بریتانیاژی و لە نیویۆرکێژی مەراتۆنێ مەزن خۆش ناستگەمە بێ نگ بوو ئالا کورسانê radike û ew mesela taybet bûye re Helepçe nîşan dide. Bo min rastî balkêş bû yani min got ev bêtir mumkin e me re karî bike film. Lê dîsa jî ew çîka min ki kesekî ku zaro tey ew ê han newindayî bû. Tenê ew bûye re Helepçe bi laşê xwe nîşan dida. Rakim bazı çekmiş bazı demek ki mam salek imam şeklinde hat. Yani mi dest fenki bilekulini kir hatani disa dostak hebu hawleri govay çiroka kosa heye govay kesek vegeriyayt xwaz dibêjin ku Helepçeye lêhîn nexuya ew ne ew ne diyar من بيكو از يعني بيكو از قالكي بفكر وقالكي شيء كاميرا راكر وشو يعني بردا ورن سر تشيروكا علي زباورم او كاس عليه نا او كاس علي بو كي زاروكاتيا خود مجارا فيلم جي اف تشيروك جي اف زاروكاتيا خود بشكل كي قهشتنا ايران بيشتي 21 سالا ودغره حلبچه والمالباتا خود غره براستي نها هنك ام ببيجن حلبچه برينك كردا كورك ودرمان كرنا و براستي جي زحمته هنك بوير ديروك ده هنا اكرم باندورا خل سر 7 سالي دكه جانا سر 40 سالي دكه يعني بيشتي 21 سال سر كومكوجير درباس بوي ارزاروك بوي جوانك مزن تل مالباتا خود غره چيروك و تل دو ویلی گرینا وی دچی بقمره اخوات الدو وی دچی بيجي تذكري هنكي قال وان روجا بكي وان 12 روجا او 12 روجا تشجيان كر بعليره تشجيان كر تشاو هست تشاو بتذكري وان روجا هنكي گودروان مرجي بي زمان يعني وقتها من خواست راسي چیروکا علی و چیروکا حلبچه بینم زمان تنه من نخواست از او برینات تنه نشان بدم تنه او برینک مزنه و ایشک مزنه مگویاش خو او پاشخانه ده الهر دره دو الحلبچه الكوده بمشه او برین الهر دره دیاره يعني تبكيجا ماليرا بكيجا شخصية تباخ او برين دياره شو او دركبه لما دخست راسي دي ساجي هيزا خلقين حلبچه هيزا خلقين كردي الحلبچه جو جياني بردوام بكن يعني الغوري بريني دي ساجي تدبينه او كسانا وصا هيزك بخدي هيزك مزنن قاربن جيانك نه آوا بكن قاربن جيانك البيشاروجي ميزكن قاربن بويرا آد او برین و بویر آب دیرو که ده چه بویه گاربن خوشی يعني چاواز بیشم يعني ند بن تأثيرها ويدا 24 ساعة خو بقدينا بله وقتها من كاميرا بر وشوم علي ديت علي نهج إيراني هاتبو راستي تاني علي وقتها مديت مقو يعني علي بخط تيريناكا يعني الجوري أخافتني الجوري تشيروكاوي يعني أو سماهي بوشو وبشتوي صالي هاتية أو بخو لوي الحلب جنا جيايو ونام مالك إيراني جيان كريا يعني جيانك أن بيجن زيدا كيم جيانك نورمال بو يعني بإيشا حلب جبه نهاتو كريتا جبهو تيت دەستپێ کێدا ژێرە نەگوتن دوورە حیش نە ساڵی بوو ژێرە گوتن متخواست ئەو ماڵباتین ئێک بۆ تەخمین دکن و زارۆکێوان بێت
از کمیره پیره چوم جمع مالباتانا مالباتا عول ام واندیت یا ما مصطفى خردین بو 5 زاروکی خو از باورم حلبچه ده وندا کرنا وند اساسی جانگوری حلبچه بون دجی کچک و وندا بون يعني راسي جانا جي لهاف هاتن جي بيشم يعني راس معالي ديت ل ما مصطفى خردين بومن يعني روحكي هم روحي حلبجة تمثيل دكي هم روحي كردي تمثيل دكي هم روحي مروفاتية تمثيل دكي يعني ده بازا دقيقة عول ده بهفديت نامل مع مصطفى خردين ده من ناسكر فيلمين في كسي وبعلي أو تمام به يعني علي تاني آليك بو آليكي بيمين لازم بو جبو تشيروكي وقت بجروفر بكبيجه جامر دجيده يعني كو ايمن روجانه يعني از چكارب مش وندابونا زاروكا يعني في باجاري بكم از حاضرم يعني او حاضر بوناوي او بسينور كرناوي تفليبونا كاميري بيلا ويا عليجي هيشكو بيعمل هيشكو فيلم وصب سابك هذا مش بقول تمي يعني تايبات الدوكومنت تمي بكسين اي سركه وجريداي چقاسي قاربن خوش كاميرا ده ان خوش در هنر ان خوش تماشاوانا ده سینور دورتا خوان ده نبینه چقاسی سینور کیم به حقاسی مره نزیکی وان سانا دبه چقاسی مره نزیکی وان سانا ببه مره نزیکی بویره حلبچه دبه و اوف از باورم سرکفتنا وی فیلمی سرکفتنا وی چیروکه پر مره نزیکی وی واری بو پر مره نزیکی وی برینه بو پر مره نزیکی او هزاوی ملتی ايكو جياني حزدكن يعني حمد تشتيواني كو بوان وغريداي يعني دوستانيك نابرا خو ونابرا جهاني نابرا تماشاوانا ونابرا درهنر نابرا كسين استافي فيلم ده او دوستانيا نزيك او دسوزيا اكو دان دركت او هدفام او براسي او دولسوزي مرني شامته ام درباسی فیلم نو و پارچه که کردستان دن ببن ام درباسی روجاوا ببن کو فیلم ته دویمین بناوی بهشتا من درباره سریکانیه ده هاتکشان براسی hani bi taybetî vê demê taybetiya film bêhtir derdikeve holêj ber ku ew tiştên ku te wan sala qalê dikir û te film kişandî li ser mixabin niha bin dagirkeriya dewleta Tirk de heman tişt jî pêk tên hinkî ez dixwazim tu niha qala hinkî bihişta min bike bihişta min ji ku derket û tu qala çi dikî di film de hinkî dikaribê ji guhdarvanê me re bûyena ve girêdayî li ser rewşa serêkaniyê jî serêkaniyê birasî ji ber ku niha birîneke gelê Kurdî dîse birîneke kûr e hêvîdarim ev birîn demeke kin de werê derman kirin hica hinkî bûyena ve girêdayî hem qala fîlm û hem rewşa serêkaniyê ji ber ku tu bixwe jî ji serêkaniyê شخوب بشتي 2019 دي دوختا ترك او آليكاري كتني حمو كاسيت فيلم ده قلت فيلم ده تاني شانطان قال كاسن قشتك انا الدرباي سريكا يعني قشتك او بيبداري زوري سريكا يعني بالخصن اف صالو نيفك ديت دشوبينم يعني خلكي سريك يعني ايه فيلم وخلكي سريك بكشتي راسيب دلكي قالك شكاستي وقتها بحساس سريك يعني ديكم يعني بخوا از دبينم دبيجم بهشتامن يعني هريك راسيب بهشتاخو باواكي ونداك
دی وقتا فيلم تشيكل او رامانا او فكرة فيلم لسر بهشتا من تاني نا او بخوتشي روكل سر زارو تياما چند دوستن هوالن الدبستاني ويناك ما هي انقش بهفرنا حمم ملتي دهنا عرب كردن ازدينا سوريان تشيتشانن پشتی 25 ساله جوی وینی دبویرین سوریه ده دور شر دیگه سرکانی چه وان قومه از کمیر راد کم از وان شوپین وینی شوپینم لی مبستامنی بهشت سرکانی راسی بخود جی کی وقت بهشتی یعنی از جانا گله کی درسم بیم گل کی نزیکی درسم daha mester dersim daha çiyali heye avay zedeye li tukarbe gredanek wusa ve heye yani neziki ava spil nasibine ya pir neziki ve jwago yani tishne hane am bejn av deru dere kursane gelakin li cina hane brasi taybet او taybet mendiya serek yani او avay bu وشينكاياوي بو بسردجي يعني رنگينا بوناوي خلقي وي بو يعني تو چه اول بخواستا چه ملت بخواستا دوی باجاري ده بو شبا روجافا هناك باجار هن و كوباني يعني جوك عفرينه يعني تكار بيتر كرد يعني جيش كرد من عفرين طيبتي الالي ديريكيجي وصاي كريستيان قالك سوريان بر التعبير السريكانية حمو آلية ديكي أو رنجيبونا كوي تعبير هبو أو جي بهشتك بو خزا بهشتك بو بشتي 25 سالة أو كسين راديكال تين ودا كسين إسلامست راديكال تين ودا أو دبي أم يتخوازن هرم بهشتي اللي بهشتاوان جدايا بهشتاوان تخوازن هرم بمرن خب کشتن بدن بهشتك الجيكي دنه لوي دفري ديسا بيك دينن او خونا خوش بهشتيره يعني ناي نوي عرتيش بو جيان بكن يعني بو وي بهشتي ببينن تخوازن دوي دريره هرن بهشتا اخو اكو هناك صوص دايوان يعني قالك بیناوی یعنی او ناولی کرد بگو گلک پرسپکتیو بهشتی هن جکیره بهشتش آدر کسی دن جهنمیه جکیره خوشش ایدن نخوشش جکیره کیفش ایدن نب کیفه وقتا مره نما کار بهفرش یعنی بکه او بهشت معنا خوی بهشتی ونداده که يعني تمي دفر تمي خوشه تمي گریدانا مروفا بهفره او دفره گشتکن آنوی دفره راستی تشوتینن هم انا بخوشي دبينن سريك يعني بشتي فيلم شخو وقتا متشكر زيدي جارك سريك يعني داگر كرن والا بو دي سمجه ده گريا اوا كرن دي سي جارا جارا داوي يعني 2013 وفرده حطاني 2019 يعني سريك يعني اواهي ليتشي بو خلق دي هناك رحت بون هناك فقر شي بو نخواست اف بهشتا ديسا بگی اشتیه که بگی خوشبون آگو تمیته ده بو بینن آنها 2019 فرده يعني هر دو محاسمة ها تقينك شيء بسرك يعني هر دو محاسمة ها كاسنا سيفيل تمرن دواش حف سالانه ده تشتوانه بول سرك او انسانانا ايكو سرك يعني يدركتن خلكين سرك يعني ايكو سرك يعني يدركتن بقول جدركتن او اشتي او جيانا بهفره او خوشبوناوي او رنگينبوناوي او بهشتبوناوي وندابو اف خلقا گفگرن خوشبوناوي دفري في ملتي في خلقي اجا مخابن انا روشك راسي تجواره
li dîsa jî li bajarê din hîn xelk lê dijîn em hêvî dikin ku ev tişta firehtir nebe em bêjin ku serêkaniyê û eflîn vegere yani em duê hêviyê de ne lê ew jî hêzek me gerek em hêze yani em giş bi hev re nêzîkî hev bibin em karibin demek jêre divê ez bawerim ew ne bûsa rehetî be ji bo gelek tiştî xera kirin film jî yani çuqasî ev çend sal derbas bûyê tu dibê yani tiştî 2013-14 de min film qedand 2019 de mere cana bêtir fêm dikir ka wê çavê behsa çi dikir kesekî tenê vegeriya serêkaniyê wê çavê ew kesê ê ku bi buwa çetana re kar dikir ana ew serêkaniyê milletê dikiş vegeriya ya giş derketine مخابن يعني هم جبو عفرين جي هم جبو سريكانية جي كي افتشتن كو وچيكرين هم او مجارة حلبشة فيلم حلبشة هم جي فيلم سريكانية يعني بلغاية كديروكي همان دمي دبراسي في هردو فيلم جي بلغاني ديروكينا جبو نفش نو جبو پیش روجي جي و لفينا بنيرن وان روجي كو هاتين جيان کرن وان ایشن هاتین جیان کرن نفش نوجی و ببینن برای اف تشتی که هون دکن وکی بلگه دیروکی جبو پیشروجی و هون دیاری پیشروجی دکن هر چقاسی ایشی تده هبه دهندره ویده هیوی یک جی هیه دیسا تا پیروز کم سپاس کم ام هنکی ورن سر پروژن تی نو گلو جهنگی و تو چید کی نها ام دزان براستی روشک گرانش بر به پاندمیه کس نکاره زیده تو کارم بکن لگلو چه پروژه انت هنه تو چه دکی نها پروژه انت پیش روژه چنه ام هنکی لسرویجی بکورتاسی دخوازن برسوکی بستینن خودی از يعني تشتك هي أنا صرت خابتمش بقول 2016 حفظة وفردة زیدەی فکرێک هەبوو من دەست پێ دکرد تمینە دیگەیشتەریش بەگو ڕاستی هێنێکی شکەناندنێک چاواز بێژم یعنی وەکانان بێژنەوە کۆرۆنا ساڵ و نیڤەک هێنێکی مەسەکنان بەری وێژی یعنی ژ رەفەرەندۆما کوردستانی حتا بویێرا شنگالێ بەری وێ حتانی سەرێکانی gelek tiş li du hev rêz bûn cana film çêkirina film hinkî wal paşma ana tiştek zelal bûye mi dest pê kiriye ez gerek dîsa herim kêşanê bikim lê hinek tiştî piştî serêkaniyê bi mehekê ez çûme Rojava ez li Dêrikê ma lêkolîn wê çaxê me kir min dixwast rastî berdewamiya ez nabêjim bihişta min beşê dêmîn naş bego bihişta min çîrokek şexsî bû bi heval li min ve girêdayî bû wexta min dest film kir rêveberiya Rojava nehat bû avakirin yani ev şêweyê ku an em Rojava pê nas dikin wê çaxê tune bû ez dixwazim ana ew tiştên guhertinê ku li herêmê çêbûne herêma Kurdî lê de navê Rojava ez wa guhertinana bi awakî nîşan bidim ku dîşeş perspektîvek nû guhertinên ku bêtir bi civakê vegirê dayê guhertinên ku bêtir bi hiş vegirê dayê ez karim pir ser yani zêdekêm ser wê bêjim yani jiyana xelkê bi hev re ê ku hîn wê demane ê ku rojane ez dîsa nêzîkî bikim wek Mamosta Fexreddîn ku rojane radibin û bi hêvîk mezin li bajarê xwe dinerin li herêma xwe li Rojava dinerin baweriya wan bi erd heye baweriya wan bi jiyana li wê de heye dibin şert û mercên zehmet de gelkî zehmet de ev bi xwe cî rêzgirtinek mezin e kesên ê ku li cî xwe ma û rojane yani di koçberiyê de nafikire û
gelek sebep hene gova kesana koçber bivin lidi saji priyara xudanil wê de bimînin û di avakirina wê herêmê de bawakî aktiv tevlê dibin ji alî civakî ez li ser wa kesana ez dixwazim tiştekî çê bikim min tiştî dest pê kirin lê hîn ji bo ku çîrok zelal nebûyî ez nikarim ser çîrokê gelkî rasî biaxivim lê ev wek bê çarçewa a giştiyê a ku filmê tevlê bigere li ser wek bê xelkên rojava û avakirina wê herêmê gelek spas ji niha de em ji te re serkeftinê dixwazin di vê alî de di dawiyê de zanim hinkî me dema xwe jî hinkî derbas kir lê ji ber ku em li ser du mijarê bi rastî giring jî axivîn yanî her mijarek ji wana dibe ku dirêjtir jî biaxive lê mixabin me dema xwe jî derbas kir di dawiyê de eger peyamek te hebe hem ji bo Festîvala Filmên Kurdî a Londonê temaşevanên me an jî bi giştî li ser filmên Kurdî û sînema Kurdî peyameke te hebe em bistînin û em ê li vir bidawî bikin. berî gişê ez dixwazim rastî spasiya bikim bego yani em hevdû timam dikin yani ana film çi qasî baş bişî ev karê hûn nekin mere nikarin nîşan bide ji xwe duê derê de kêmasî dimîne kedek mezin dikin mala we ava bi mere çi karibe dîsa jî bi hev re alîkar bi ez xwe hazirim platformek diriya internetê de me dît dema korona de yani xweska ev platform ana hebiya di vê sal û nîva de ez bawerim ev filmê Kurdî hemû ey bihate temaşa kirin û bi hezara jî ey bihate temaşa kirin lê dîsa jî vay û dest pê dikin serkeftinê bo dixwazim hêvîdarim ev platform tenê di warê festîvalê de nemîne bi platformek sabit yani hemû kesên ku li Kurdistanê filma çê dikin yani çi qas karekî em bêjin prodüksyonek li paş wê tune bişî yani kesek bi şexsekî hêçekî hêja çêkir di wê platformê de bê nîşandan û kesekî li kanê jî bejdar bibe bê nîşandan ku xelkê me em bi xwe filmê xwe bibînin em karibe bibînin bego rewşa sînema de rastî zehmet e ji xeynî korona jî zehmet e belabûna ya dijî ev rengekî nû hemû yani milletê diniyê viya wayî ana lê mêze dikin viya wayî ev warê sînemî viya wayî pêş dikeve serkeftinek mezin ji we re dixwazim hêvîdarim ev bê gava ewil ke em bibînin Netflix'a Kurdî hêvîdarim gelek gelek spas hêviya me jî bi rastî jî we gelek kes jî dipirsin gelo kengî Netflixeke Kurdî çê bik ku em bikarin va filmên Kurdî hemû temaşe bikin bi rastî berê jî gotibû her filmek ji wana dokûmeneke dîrokî ye belgeyeke dîrokî ye divê ne tenê were çêkirin bi heman demê em bikarin bigerînin her kes wana temaşe bike ew derfet werin avakirin ku kesên bixwaze bikarin temaşe bikin em careke din gelek gelek spas dikin Ekrem Heydo îro ji Almanya tevlî me bû derhenerê filmê Helepçe zarokên wenda û derhenerê filmê bihuşta min kesên ku temaşe jî nekirî ev derfet çêbûye ku niha li ser vê platformê ku niha me temaşe dikin hûn dikarin va her du filma jî temaşe bikin em dibêjin gelek spas bo ku we em guhdar kirin û em dibêjin dem baş